Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sakaway pat ke karkhana sainar lasdang ban pentre menta hakaway ni kijaka harut jong kawa ribyang hakaway ni kijaka kabadang hap haka kentot snong jong kasnong jaru West Khasi Hills ya kanila lapru de KSU West Khasi Hills District Unit haka santrik ubnaya yong arjar arpulai hadin bakala penlong ya ke jingjurep hapo ke jingelam usamla wanbha kupar el nonglait Organizing Secretary ke KSU West Khasi Hills but mix samakha ubade Finance Secretary. Kini ki nongkit kam kila ong baka KSU tang mariyo jingtim baki don ki barjala ki bawan trebe anya ka way ke jaka ka bahab haka kentot snong jaru marmar kila lej ban tokit benya halor ketika benta. Shisho kaliya thoru bah ketika jingjurem lalap baki barjala kimshim ladon ki kot kisla ki babiang. Kumta hakatehi kasngi ke KSU West Khasi Hills kalapa pensange shwa yagite ki nongtre. Kila ongru bahaga jingto kit yagite ki barjela la ong pakade ke jingtre jong ke MD Ferro Alloy kumta halor gani ka benta ke KSU kan sabot din ban lap ya ke jingshisha. Henry hagani kasngi ke KSU kalapa sange shwa namar bagi tei ki nongtre ki klempat penbiang shwa ki kot kisla bat ki shuwan ban tre be an hagate ke jaka. Te adin kaseng kayu jukip kiton ki nontrei mantrei de an kani kacaka bat din makaseng kelapoi kani kacaka lalap kadon sya kacing mantrei ba an juki nontrei ba nabar jela bat hawiru bangilap ba katum kacing sebab jung kini ki nontrei hne kalong ba kibut ban trei ka factory tamang imtit tadi factory ayu tang ba tung kaseng ni in budin yang kena kam but ngilap pe ikat tu kena ikut isla hak ba ngilap ba i ikut isla kim da biang but ni ba la kapok forest padio nya si ni hang ni kiting la ya kat de ngilap ba ikut isla kim ya biang tan kum ka kategori bakin senaya kan factory de kawiru bangilap kadang hang ni harut jong kawa ribyang hi dikum kaseng yang bersangai ke jingtre